Eurovision makes me happy every time I see it, I live it. We have Eurovision in our blood. Din hija l-koppja Joseph u Loredana, ammiraturi kbar tal-Eurovision. Ma jitilfux wieħed, le ma jsegwux mit-televiżjoni, iżda jmorru fil-pajjiż fejn ikun se jsir. Eurovision is a family gathering. Ma jifqux hemm u ma jġemmaw l-affarijiet marbuta ma' dan il-festival. I collect everything. She collect and I cherish. Saħansitra sal-konfetti li jiġu sparati matul is-serata. These are the confetti that pops out in every show. Għal din il-koppja l-Eurovision ta' din is-sena se jibqa' mnaqqax f'qalba kemm għax innexxiela tagħmilha għas-semifinali tal-Eurovision kif ukoll għax Mirjana Conte għamlitha għall-finali wara nuqqas ta' 4 snin. Ma' TVM News il-koppja rrakkuntat li kollox beda b'telefonata mill-President tal-Fan Club tal-Eurovision ta' Malta. Saret ilhom audition li fija urewhom l-affarijiet li għandhom ta' dan il-festival. Għal dan kien hemm nies minn kull pajjiż, iżda ma ntażilx kulħadd. Għamluha mal-ewwel 5, imbagħad mal-ewwel 3 u baqgħu sakemm spiċċaw jidhru mal-Ewropa kollha. U spiċċajna fuq l-iskrin tal-Eurovision. Fil-filmat tidher l-imħabba u l-passjoni li l-koppja għandha għall-Eurovision. I remember all the Eurovisions that I went. The emotion, the atmosphere of the audience. Min-naħa tagħha Loredana tieħu gost tnaddaf l-affarijiet għax tinsa xi tkun qed tagħmel u terġa' tiftakar fil-memorji ta' dan il-festival. When I'm tidying them up, one by one, I always remember something of each country. L-imħabba tagħhom għal dan il-festival twassalhom sabiex kull sena jelħula l-pajjiż fejn ikun se jsir il-festival. Let's see what Basel will bring in 2025.